Assalamu alaikum Кубантай. Аха. Канчанчы номер болдуң? 29. 29. Ошондо 30-чу менен чөзүң да? Olsun. Тартылдыбы, тартылды элекпи? 29 tartma, 30 tartanak koydum. Жакшы. Минген атың? Mingan attım, maalesef. Бул атты мурун укпаган экенбиз. Кайсы клубда ойногон? Ойногонбу клубда негизи? Жаңы ойнап атат, өткөндө Байтык Баатан 2-жылдыгында биринчи ойнап атам, экинчи ойунду мен минип атам. Минип көрдүң негизи атты? Жаңы эле минип көрдүм атты ойунду. Жарачыдайбы? Буюрса жарачыбайт. Ийгилик каалайбыз анда, Кубантай. 20-нчы номер темир. Өмүрбек. Алейкум ассалам. Өзүң тааныштырып өтсөң? Мен астым Месенов Өмүрбек. Кыргызстан келдим 2001 жылы. Канчанчы номер болдуң? 21-нчы номер алды. Раис уулу Айбек. Минген атың? Карагашка. Кыян деген ат. Мурун кайсы клубда ойногонсуң? Айбек. Алканатта да ойногом. Кыян. Аксуу. Макул анда, ийгилик. Рахмат. Ат жабыл жыйын болсун. Рахмат. Формачан. Көп футбол качан бу талаштын Өмүрбек деген жигит Эсенұлы Өмүрбек. Өмүрбек Марат Байгенерден 1000 сом, Айдаркандан 500 сом. Жанысым онун укканы менен ойнотосун да. Кубантай көтөрдү. Басканга жетишкен жок. Ама Кубантай эмес, Өмүрбек. Бишкек. Бишкек деген ат. Не сүйлөп калды деп. Каласты контроль. Өмүрбектин кара кашкасын көрдүңөрбү? Мына негизи ортодогу эң мыкты аттардын баарлары талаш жергесинде. Жигиттер, кичинекей балдар, башпагылачы аяка. Ахиллес, Геркулес деп өткөндө Золотой деген атта чемпион болгон. Негизи. Аттары мыкты. Мыктырмакчылар аттарды да сонун тандап үйрөтүп. Ондай бүгүн Карагашка деген атты байкап көрөлү деп келген экен балдар. Анна аташы мальчик. Кубантай. Кубаныч Султануулу. Бозал эле жаң болуп калды. Чаң иже меңгилигин эле чаң болуп калды. Өмүрбек шашпай эңкекчи. Бозал эле чаң болуп калды. Айланай шашпай. Шамал болбой калды кашай. Ой, жана самал болуп калды ат өстөткөн. Биздин биринчи oyundu баштап берген атактуу оюнчу Сейитбек болчу. Демек биринчи айлампаны бүтүрүп аткан атактуу оюнчубуз Кубаныч. Жана Өмүрбек. Sen maka turbadı, var tek var. Sana ne diyor? Akırkı minuta. Kaldı. Geldin mi lan? Geldin mi? Şapa yeme ülke. Saman. At oturdu o. Saman. Görmüyor musun ha? Yanadağı Aydarkan Bagen'e 500 son gelip düştü. Taştabayla ökölüp barıp kayra ortaga koyup koysanız jakşı bolmok. Aybek. Söylep kalma çürüğünüz.
Mına bu жерде görөлүшü eki karatты. Onda жаңаттарды үйрөтүп attır ballar. Kapay, soğuk var burak, soğuk var buranın. Buna gel adam, soğuk koy yaptı. Ortaga. Ye tağın gör. Akalpa. Soğuk gireyim. Geldik bak. 장난 갔상 말이야 그게 너장 Ey sen dura uçan. 왔다 이거 좀 Çap koy. Yerine çap var attı. Gireyim mi gayra? 뭐야 아일라나 아일라나 Yemi geldin şimdi. 들어야 Onbet kısa, onbet. Ey vur Allah'ın hiç tutmayın. Çağır bak yok yapma. 아르 찍고 들릴래 들릴래 응? 아르다 얘기했구나 나도 잠깐 클릭돈 바로 좀 장부시네 Baymaş polo da dedi. Bu. 30 sekund kaldı. 이kinci 타임 bitirdim 30 sekund kaldı Abi o su popolağı var. Yavaşça 장부시 Satındı Kettik emese hurmat görmenler mi oluyor? Katı taymaş polo da Kuanış Milen Ömürbek. Söylep çıkma. Belki işin biraz bilmesin de. Nasıl olur? Yaşın koşuyor. Kim geldi? Kuanış Sultanoğlu. Muhakkak etti. Esep şundaylı olganda. Oldu. Ortada kalıplar ayıp oldu. Keyinki. Reis